تەماشەوانی خەری تیڤی دەماوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشەوە باش بە نێزیمەیەکی ئەم ji hev dûrketine lê dîsa wan digêjin hev bigorin divê meha hanê de min nedkarî ez xelekê programa xwe ji we re pêşkêş bikim ji ber ku ez li Bakurê Kurdistanê bûm me hinek tişt li wir dîtin hinek nerîn ji we re civandin divê xelekê de zê beşekî van nerînê han ji we re pêşkêş bikim ka min çi dît min çi nedît divê serdana hanê de a Bakurê Kurdistanê li navbera dawiya meha tîrmehê û heta zêdetirî nîvê meha tebaqê ez li wir bûm berî em dest bi axaftina xwe bikin û tiştê xwe bi hev re parve bikin fincana qehwa xwe hazir bikin de em dest pê bikin. Hingî biraderên me yên apoçî li ser sosyal medya tehdîda dikin, gefa dixwin yanî kesên ku rexne li wan bike çavsoriyê li wan dikin û ev yanî ev bi şêweyekî giştî karê terorê yanî karê terora psîkolojî ku li ser rêkber û rexnegerê xwe dikin mirov dibê qey Bakurê Kurdistanê yan jî Rojavayê Kurdistanê li ser navê PKK û li ser navê Apo hatiye topkirin yanî milk û emlakê PKK'yê bajarê Kurdistanê ser erd û binerda Kurdistanê kolan û şar û bajar û hemû deverên Kurdistanê yanî hatî ser navê PKK û navê Apo hatiye tapokirin û xelas kesek nikare derbasî van herêmê han bibe yan jî dibe vîze ji PKK bixwaze vîze jî çi ye erê yanî tu kesekî baş e tu Kurdekî baş e li gorî bejn û bala PKK û li gorî daxwazên PKK ev tişt li Rojavayê Kurdistanê jî dibe ez dibînim yanî li ser hinek kes hinek nivîskar wilo car carna nerma nerma xwe nêzîkî PKK dikin rêklama PKK nakin lê wilo êrişê xwe li ser AKP û li ser Tirka zêde dikin ji bo ku PKK razî bikin ne ji ber ku bi rastî ev helwesta wan e li hemberî dewleta Tirk yan hemberî rejîma Tirk yan jî ji bo doza Kurd lê ji bo razîkirina PKK û piçekî PKK wilo yanî bi piçek hesasiyet nêzîkî wan bibe çawa nêzîkî wan bibe ku vanan ne li dijî me ne ne rexnê ne pesnê me didin ev nivîskarê han ne pesnê PKK didin lê êrîş û rexneyên PKK nakin û êrîş û rexneyê dewleta Tirk dikin ev jî bes e ev jî li gorî PKK têr dike ku vîze bide çend nivîskara û rewşenbîr û rojnamevana û min dît yanî hinek kes çûn hinek kes haziriya xwe dikin hinek kes çûn li wê derê semînar jî li dar xistin hinek kes di medya erebî de rêklam û propagandaya PKK dikin tiştê ku min berê me dikir tiştê ku berî salê 2005 heya 2010 nîvê 2011 jî na hinek nivîskarên me rojnamevanên me lêkolînerên me Kurd karê ku min dev jêberda îdî ew wilo xwe diwestînin û vî karê han dikin ev kar jî çi ye di medya erebî de rêklama PKK bikin yan jî pesnê PKK bidin yan jî êrîşî Tirka bikin ji bo ku were naskirin ku rê li pêşiya rêklam û propagandaya ku ji bo Qesedê û Hesedê û Beyede û Meyede û ev çîrok û çîrvanîkên PKK di nava medya erebî de biçekî ciyê xwe bigire me behs kir yanî di gotarekî xwe berî demekî di rojnameyekî ereb de behs kir ku ev nêzîkatî û hevhatinê di navbera Siûdiyê û dewleta Tirk de wê rê li ber hinek kesên nivîskarên Kurd tê li xur ev ê ku di medya Siûdî de êrîşî Tirka dikirin û rêklam û propagandaya
PKK دكرنا وين ريب بشكل الوان ببرو ناني وان قطب زي مثلا على جبركو مديا سعودي وإنما ريبدت تشتين ببيرنجي جبو برجوان دي خديمك أفكسين هاني كود السر مديا عرب دردي كتن وشاغي يعني مديا سعودي جيوان بكارتاني جبو برجوان دي مديا PKK جيوان بكارتاني جبو برجوان دي از شوم از چوم تنش بوز به مثلا هانی بشکینم کو نا مرود کاره در باسی هندری آمده ببه مرود کاره بچی بگیجی جم هادپی بگیجی بر دریه هادپی جی و ده فوتو جی دید و در باس نه از يعني امد كاري از درباسي ببامالي از درباس نعم يعني از ناس كم كو از درباسي از هم شخور درباسي جم PKK بم چترز درم جم HDP يعني از بچم شخور جم PKK چترز بچم جم PYD جبركو HDP و PYD و قسده و مسده فانا حمو ليستيكين بلاستيكين ده دستي PKK ده از بچم شخور جم اي سركه وموان رو بدون بستينم چترك وزورم لجم خلام و زلامن PKK رزوان را بدون بستين مش بركو اف خلام و زلامن PKK ايد نوا PYD و ايد نوا هذا بيد ديسا امر تعليمات خو برسبكتيف خو تشتي خو حموج PKK دستين جبو چزي ولو كنا ريا ازرين ولو خارو ماروناش بجيب چم ريا جيرب PKK بدون بستين مو ازريناك يعني 20 سال مثلا هاني كريو وزناك مش بركم ايدي PKK الجم الزلالة ايدي نما بشارتي اف ريكلام و بروباغندا و خرج راهاني وخوين درجة ونظام شو يعني للجم نما بكيرتي يعني بينش قرشاجي نما تكيج بركو مناسكر ما بي دما از جوان بو مع ولي عمري بو ببي ريكلام هاني ام 20 سال هذا الخاباندن اف ريكلام عاطفي دكارن هنا يانجي قالكس حتى انا بيتين خاباندن بمر يعني نما ادمش نما اتكارن ما بخابين ما قيب بشك ما يعني ماش تجربة بفككير ما بشك عاقل قرت ما ديت يعني نا كسي جمر نقول ما بشعبي خدي دي مسألة شواي تكور زربية تكور دربية از چون با كوريا كردستاني از قريام جي يعني از نمام تاني لباجاركي شوار نها بككيل سر تويتر و آلی گریوان و آپوچی و خاپوچی دبیجن تا خوبت شارد و تنظیم چیز خوبت شد از چوم تطوانه و از چوم مدیاته و از چوم میردینه و از چوم بسمل و از چوم آمده و يعني زيلتري ولو از شبكم ولو كولانا دا چوم دهاتو مك همولاتيه كي كرد هاتي ولات اخوة يعني باكوري كردستاني نملكي رجب طيب أردوغان ونملكي عبد الله أوجلان لسر نافي وان نهاتي تابو كرن كوريل بيشيا ما بقرن يعني نلتني الريل بيشيا من الريل بيشيا حموكس يعني از ولو بانك لحمون الاسكار وشمبيرن كو رخنا الباكاكي دكن يعني قف خارن وتهديد PKK بشك شعبي وانشكاندية نا هرن باكوري كردستاني بقرن خوشيا ولاد ببينن وجواكي جي ببينن نيز يعني جنيز بالروبرو جواكي ببينن PKK ودولتها ترك يعني جواكا كرد قصتي چحالي قصتي چروشي هرن ببينن وأسشوم ومديد وز آخذيم بشوفير تاكسيارز آخذيم بخبات كارن كافيه وريستوران تارا آخذيم بخودي اوتيلارا آخذيم يعني قاتن جواك يعني ومخش كسي دور نخس يعني ملكور جوفندكي ديديت اشوم تبليبي جوفند هاند وملسه لسر قناه امنا يوتيوب وديت هناك تشتوني هنا جي ببينن لسر برا دهدري جوفند وديلان شي بو استبلي بوم هر ايوار لآمده لسوكا آمده جوفند وديلان دگريا كچو خورد جويانو بو كردي دستران از چون تبلي و جوفند جيبوم لكافي و رستورانتين آمده باجار شارداريا سوري ديسا شاهي و جوفند وديلان بزمان تركي بزمان كردي از ديسا چوب تبلي وان شاهی هم بومش خو
يعني اف 20 روجي كو از لآمده مام 4 روجين داوي جوي سردانا هاني من آمده قادانيه و از دردكتم و از چومو دهاتم و نورمال و جيانك يولو جي خوشتر و جي هسانتر يعني من دید يعني پر خوش بو پر وی سردانا هاني براسي پر خوش بو از دگلك دبرا دليم خوش بو دليم شاد بو دگلك دبرا جي ده از بچكي خمگين بوم و بچكي يولو بيهيفي يعني مهن تكستين ويجاي جي نفساندن مهن مقاله جي نفساندن دمي بيش دوي ازيوان بلا بكم يعني لباجاري يعني مديت نرينا خلقي جي مقودار كر براستي اشوار بيجم براستي يعني افكسن للدرو مروي سوشيال ميديا وفلان نل دروي AKP قودار بكن نل دروي PKK قودار بكن تشتي الميديا PKK لسر باقوري كردستان دي قوتن يعني سكارم بيجم سري سدي حياة حفتي حشتي جي دروي يعني مديت يعني ومنات كاريسا قوسا فيديو شي بقرم يعني ما هناك فيديو ديتن مقرتن داخستن لسر كنال اخويا يوتيوبي روشا خلقي ونارين خلقي يعني خلق متبرسي يعني ونرازين جهاد ابي كسكي جهاد ابي رازي تنا كسك جبكي رازي تنا نارينا قشتي يعني تدي جهنك كيم هناك زيدا تدلي كيفك دەستپێکی وێشتر بێژە و بەرخۆدان و شەهید و ئێریشی دەولەتا ترک بکە و ئێریشی AKP بکە و ئارتێشا ترک و فلان فلان و ئەو بکە لێ هینا بڕەحەتیە خۆ بستینە هەموڵاتیە کورد لە باکوڕی کوردستانی هاتە نەدیت پشترێژەوەی بەحسا PKK بکە و نەڕازیبوونی خۆ لە هەمبەری PKK و لە هەمبەری هادەپێ دیار بکە و شتەر بشمێر 1 2 3 4 5 10 ئەف سەردانا منی باکوڕی کوردستانی و یانجی کوردستانە باکوور کو 20 ڕۆژ ینی دەرباس بوو نەرینا گشتی گەل نەڕازی گەل ji PKK نەڕازی دەبێ PKK ilme guhdar bikin ne li ev tirşikçî û def û zir evê kesê ku def û zirnê dixin gel ji PKK nerazî ye gel ji HDP jî nerazî heta hinek endamên HDP ji mir gotin ka em çawa HDP ji nava neynûk û pencên PKK yan jî Qendîlê em xelas bikin gotin yanî bi eynî wilo gotin em çawa HDP wekî rêxistin wekî partî ji destê PKK rizgar bikin yanî demekî mîtîngeriyekî heye ev psîkolojiya mîtîngeriyê li cem hinek hemwelatî welatparêzên Kurd li Bakurê Kurdistanê beramberî PKK ev êdî hêdî çê dibe êdî dixwazin yanî ku ew xwe rêve bibin siyasetmedar entelektûel parêzer rojnamevar yanî heta kesên gundiyên normal dixwazin bê PKK bê çavsorkirin û kontrol û yanî dibin şopandina nefes bi nefesa PKK na yanî dixwazin ew jî wilo biçekî xwedî îrade bin xwedî şexsiye bin dikaribin di hindirê parlamentoya Tirkî de kar bikin di hindirê şaredariyên bajarê xwe bajarokê xwe gundê xwe taxên xwe bi rêve bibin bê sulta PKK zaten ji xwe PKK dibêje komîn û komînal û jiyana komînal û jiyana ekolojî hemû derew yanî PKK mudaxela nan û av û çay û qehwe û mast û penêrê xelkê dikin yanî êdî giş PKK were wê yanî derbasî odê razanê xelkê bibe têkiliyê di navbera jin û mêr de bi çi rengî bi PKK kamîra deyîn û kontrol bike ka yanî bi çi şêweyî li gorî kêfa PKK û mentiqê PKK jin û mêr têkilî bi hevdûre deynin PKK bi vî rengî yanî stalînîzmekî di hindirê civakê de wilo çêkirî êdî xelk of bîye xelk aciz bîye xelk aciz bî ne ku yanî bi alî AKP de di çi dê xelk aciz bî bi alî PKK tiştekî din jî min dît li Bakurê Kurdistanê yanî qisûrê negirin
يعني برا باكوريش معاجز نبن يعني حتى درجة كي باش أزجي باكوري مدي تقولوا نفاق هي جو بككي نرازينا بس دنگي خود دم بككي دبيجن AKP بيستره دهندري خود ناز كن كو بككي تشتكي بيسه لدبين AKP بيستره مقارنه پیوان نابرا PKK و AKP دبيجن بيسو بيستر هينا از دنگي خود بدم بيس ولو دير نابج ديرك دنا لي دما دنرخين و دما تشتاد دم برحفتو مرا يعني دي جيجي تيغا هاني في بيوانا هاني مجوار قوت يعني مهن كسن كو موانديتن كو كسن نورمالن يعني موانديتن من شما ادبي ام ناز دكن هذا بروشاوي نباش مقولت شو تدقي قتاكي قوم دا كلش دار اوغلو يتشم هذا ايغو صلاح الدين قلت ايري كرو صلاح الدين اشتر بيج قبابش بيري تيار قبابش بيري قوري باوريا ما صلاح الدين تي صلاح الدين دمرتاش دنگي مد تشوي يعني خلق بچك باوري ددا صلاح الدين دمرتاش و PKK هدي اوي مارجينال بكش خو ما قوتي دسلدورف ده 1006 ده 1016 اكتوبر ده 1016 صلاح الدين دمرتاش هات لينش كرن لي خستن هات تهديد كرن بكشتني يعني دبن كنترول PKK ده صلاح الدين دمرتاش نكار خودی انسياتيف بخودی شخصية لتبلي ولوج جواك بچكي بي باور بو يعني كو صلاح الدين دمرتاش بلكي تشتكي جوان بو صلاح الدين جمرقوت هرن دنگي خبلن جمهور باشقاني ما قلجدار اوغلي مجيدا قلجدار اوغلو ما مزان قلجدار اوغلو ندزلامه لي ما بقاوي كر شو ما بقاوي بكن ادبي او ريبري منه ام قلن او ريبرن او شوفانن او جلدو في شوفاني هادش ولو يعني ون رازينش في شوفاني نعم نرازين هم مش بكاكي رازين نا نرازين مش هذا بي رازين نا ل AKP بيستر دولة ترك بيستر كرو AKP ودولة ترك PKK دبيجي ديمقراطيك جمهورية نابيجو كردستان ديسا اف جمهورية ترك PKK پوی قندیل پو قندیل دندره و جمهوریت دخوازه خوبدن قبول کرد کردستان تن د ایدئولوژیا وان د کردستان آویتن چوپین نما ونی بزوری پکی که بکن کردی ونی بزوری پکی که بکن کردستانی تشتا کلو جم پکی که دتن پکی که نه شهر کردستانی ده که دهندره باکوره کردستانی ده شهر کردستانی ده که دهندره باشوره کردستانی شهر کردستانی ده که دهندره روجاوای کردستانی ده برپرسین پکی که بچعبه کی ولو به ادبی لهمبری گلی کرد بیژن امریکا دخواست لروجاوای کردستانی چه کردستانه کی چه بک وکی باشوره کردستانی منهشت و آپوچی قامش لو دیری که بیژن براو بجی سر و کاپو بجی پککه ابو بوی وقاحته هانی ها برانبری گلی کرد ذي حقارته هاني كو أمريكا و دولة روجافا دقوستن للروجافا تشتكي شيء بك ستاتوية كي شيء بك وكي باشوري كردستان وكي كردستان باشور ما ندشت وقالي ما ودي سوي ورا اللي شفت أميت نزانم أو بربرسيارا بكي دركت ولو خلبر قالي كرد شعبي خب عندي كرد ودقوت کسی جير نقول شما ولود بيجي كذي بكير نابيش ولو نفاقه كي هي دهندر دن رازي بوينه كي هي لدما دبه دعوت ودف وزرنا وهالبجارتنا ويبچن دنگي قبدن اف كسين كو اوجين رازي اف دروتيه كي هي نابن خدي هالوست دنگي خونه دن هادفه ندن AKP دنگي خوش خور بهيل نا AKP كيريوتي لغوريوه اونا HDP جیلگوری و کاردکه تنگی خود نچن سر البجارتنا کسک ناچ و بزوری نا بسر البجارتنا و دما و نچن دنگی خوندن حمولاتیا و جوان ناکشین حمولاتیا جمهوریت ترک جوان ناکشین ون حمو کسین باکوری کردستانی اندامین في دولتين حمولاتيا في دولتين كملكا ونفوسا وتيد نفسان دي تركيا وين اندام وحمولاتية في جمهورية هاني نا جمهورية آبو مش وان برسي متقو
متقويا وأنا ونزان سري سريا وندرنها بي يعني حمود شارنوسا وجيانا وكتي دستي چند چبگرين جني كفكي عفنكي نزانم كرم لوان كتي کەسێک وان بە 5 قورشانا کرد پێکێکەکی چارەنووسا باکوورێ کوردستانê gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê xistiye destê van çend kesiyan dikom zanin min digot sirî Sûreya Under digot ajanê dewletê ye sûnda welmitin ne wellahî we billehî we tillehî Kurdên Bakurê Kurdistanê li Sûrî Sûreya Under dinerin wekî ajanê mîtê wekî ajanê dewletê emîlê dewletê ji min bersiv yani di diyalogê de min digoya serokê wê newewî serok Apo serok Xapo dibêje Sirî Sûreya Under serokê me yê fexrî ye hîna serokê Apoyê ha û Apo serokê te ye dîmekî Sirî Sûreya Under serokê te ye divê qebûl dike qebûl nake wilo sekinîn bihetî nizanîn çi bêje naxwînin jî yani min behsa hinek dişta daxuyaniyên Apo derbarê çi bûye derbarê pesnê ku ji Atatürk daye divê me nedîtiye em nizanin êrê hûn qebûl dikin hûn qebûl nakin ana eşler bînim ez bêjim heva Apo li vir di filan rojê de di filan deverê de di filan sayfê de di filan pirtûkê de gotiye Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e tu qebûl dike bêdeng diman ne ne na di hundirê xwe de qebûl nake lê ew gotina hanê jî nikarin newêre bêje ku Apo şaş Apo xeta kir Apo şaş kir ev gotina hanê ne rast e ev nirxandina hanê ne rast e ne stratejî ne tektîk ne siyaset ev bêexlaqî ye dema tu bêjî Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e başî kî Şêx Saîd û hevalî wî dardekirin kî bi hezara çerendana Şêx Saîdî kuştin kî komkujî li Dêrsimê pêk anî û Seyd Riza li dardekir şeneqan eger ne Mustafa Kemal Atatürk be başî kî peymana Lozanê PKK li def û zirne dixist em li dijî peymana Lozanê ê peymana yani muhendis û mîmarê peymana Lozanê Mustafa Kemal Atatürk û İsmet İnönü bû başî bi çi heqî dibêje ev ne dijminê gelê Kurd e Birêz Ebdela Öcalan kesekî were bersiva Apo bide ji nava HDP ji nava PKK tune yani ev kesên ku dev ji PKK jî berdane dema ku Apo van daxuyaniyê hanê dida ew jî wê çaxîna xwedî helbest bûn li hemberî daxuyaniyê Apo piştre yani îdî nirxandin û bûn xwedî helbestên rexnegêr li hemberî daxuyanî û polîtîkayên Apo tiştekî heye niha li ser biçekî li ser sosyal medya ez wilo yani terkîz dikim divê mesela pûtê Apo ku bîye pûtekî di nava gelê Kurd e yani ev pût dibe bişkê ev qudsaliya li ser Apo dibe bişkê ev xwedêbûn ya xwedêkirina Apo di nava gelê Kurd de dibe bişkê Apo ne ku hemû tiştê ku dibêje sedî sed rast e dibe ew nas bikin Apo dikeve şaştiye Apo diçe tuwaletê Apo gaz ji wî derdikeve Apo diçe yani wekî me wekî we wekî hemû mirova insan e yani dikeve şaştiya dikeve nava tevlîheviyê dikeve lawaziyê dike zeîf dibe yani insan e ne xwedê ye ne pêxemberê jî û ne fêlezofê jî berpirsekî Kurd siyasetmedarekî Kurd û ne serokê gelê Kurd e Apo ne serokê gelê Kurd e serokê gelê Kurd wê Kurdî bixwîn û binivisîne heta roja îro ji damezrandina PKK di 1978 û heta 2023 kaxetekî ji bin destê Apo ne li Tirkî ne li Şamê ne li Îmralî ne li Ewropa kaxetekî bi zimanê Kurdî ji destê Apo derneketiye Apo nizane bi Kurdî bixwîn û binivisîne divê vê mesela hanê naz bikin yani çawa serokê gelê Kurd û bi Kurdî nizane bixwîn û binivisîne kalan bavêjin aqil e
بافش يعني بيجن أنا جلال طلباني نزاني بانا بكردي بخوندا وبنفسان دانا ما يجير شو بقولتان مسعود برزاني نزاني بانا بكردي بخوينو بنفسي ما يجير شو بقولتان أنا أبو بشزانه أبو بزماني كردي دا آخر لي دبوكا هريمي دبوكا سروجي كو يعني كابي حياة شد نه دبوكا ستاندارش زماني وي دايكي ترك زماني دايكي اي ابو او دبش ديام ترك زماني دايكي اي ابو ترك دبي ديام ترك نزانم چه باشي چوا سروكي گلي كرد نه سروكي گلي كرد سروكي پارتي کی كرد ام پر دور بچن ev ابو ev سروكي پارتي کی كرد يكي دندري زندان دي اف چيرو کا زندان جي ايدي هیجای کو مرا بچکیلی کلیم بگه گاگلو روشا زندان آوی چوایی نه چوایی يعني اگر روشا زندان آوی دجوار بانان آپو قیش دوان جنوط و نهاد و حتی نهاد 23 سال ده 24 سال ده زندان ده روژا کی جو روژی نگرتی جو بوخه يعني افچ سروکی گلی کرده کو نش بوخه روشی دگره نزانه نخوهینی خوندنون ساندن از زمان کردی کریه بدووکێکی پرهەرێمی داخبە بڕێز موراد قەرەئیلان دەنگێ متێتە تژە ئاپۆ خۆشکتر بە کوردی داخبە تژێ ئاخافتنا قەرەئیلان دەما کوردی داخبە ئولۆ تولیا دەهەژین و زرتا ژە ئاپۆ چێترە ژە ئاپۆ چێتر پاقشترە مەرە بێتر هێسان ڕەحەتر مەرە ژێ فێم دکە دو کوردیتیە دە دو زمانê کوردی دو ئاخافتنا کوردی دە Murat Karaîlan ji apô çêtir lê tevlî wilo jî Murat Karaîlan heta roja îro tiştekî bi Kurdî nerivsandiye. Cemîl Bayik bi Kurdî nerivsandiye. Duran Kelkan bi Kurdî nerivsandiye. Mustafa Qaraso, Rıza Altun, Sebrî Ok bi Kurdî nizanim û xwe hîn nekirine. Zorêl xwe nekirine xwe hînî zimanê Kurdî bikin. Xwe fêrî zimanê Kurdî bikin. Vê fêm bikin. ev çi tevgerekî Kurd ku hemû serkirdayetiya wê bi Tirkî de axivin û bi zimanê Tirkî û dibêjin Cumhuriya Demokratîk û Cumhuriya Demokratîk Komara Demokratîk yek ji prensîpên Kemalîzmê ye. Ya ev apô çi kirî ji me jî ye we? Yani em jî rojkî ji roja em apôçî bûn ev 10-12 salê me ez rexne li wan dikim. û ez rexne dikim ka bere hinek werin bersiva me bi mentiq bi belge bêjin apô bi Kurdî dinivîsîn û evayê bi xeta distî wî. Çawa ew Kemal Ozcan derdiket bi xeta distî wî bi Tirkî eşkeret kir pêşberî raya Kurdî û Kurdistanî de û Tirk de bere ew jî werin tiştên apô bi zimanê Kurdî eşkere bikin. Em ê jî bêjin bravo welat heftê û yek salî û heftê û du saliya apô nû xwe fêrî zimanê Kurdî kir. Saeta wî xweş mala wî ava wê çaxê em dikarin bifikirin û bêjin wela serokê gelê Kurd e. Bes ev çi serokê gelê Kurd ku nizane bi Kurdî bixwîne û binivîsîne? Nizane. Fêm bikin apô nizane Kurdî bixwîne û binivîsîne. Mi dît yani li şar û bajarên Bakurê Kurdistanê ev nerazîbûyîna hane lê civakî rexnegêr civakekî wilo li ser rexneyên were perwerdekirin tune. Hema AKP û êrî AKP ne baş dewleta Tirk ne baş dewleta Tirk ne xweş bes Bakurên Kurdistanê hemwelatiyên Kurd li ê Bakurê Kurdistanê guhdar bikin piçekî guhê xwe û mejiyê xwe vekin. Apô 20 salan li cem 1700 ma. Apô dehê cara gotî 1700 dostê gelê Kurd e. Talbanî jî digot Celal Talbanî jî digot dostê gelê Kurd e kî 1700 ê dîktator ê ku Kurdan li Rojavayê Kurdistanê nas nedikir nedigot Kurd hene binerin em ê wilo piçekî bipîvin li navbera hevalbendên PKK û dewleta Tirk. Li Sûrî em wek Kurdê Rojavayî Kurdên Sûrî
يعني حسرتا مبو وشانخانه كيما للشامي يان لحلبي هب تنبو حمودش قدخه زمان كردي قدخه حتى روجا إيروجي تشتكي فرمي تنه تشتكيني فرميج تنه ربك فرميج تنه ل للشامي ولا حلبي حتى روجا إيرو ده 1023 تنه د پارلمانتریا ترکی د سالا نوتی یکی 17 پارلمانتریم کرد چون پارلمانتریا ترکی کمالیست لسوری چند پارلمانتر دوی ساله ده عینی وی ساله ده چون 6 حبجه آپوچی بون 4 حبجه تبگرا سیاسیا کرد لسوری بون و ند کارین تشتک بکن د پارلمانتریا ترکی ده به زمان کردی د سالا نوتی یک هات خبردان د پارلمانتریا سوری ده تنه APM چوبو اندام پارلمانتویا سوری رژیم بشار اسد ندویری bu کردی بیجه روش باش دندره پارلمانتویا سوری ده ند کاره تنه یل سوری تنه کارن اونده چن بحثا ده AKP دکن بشار اسد کنگی کردان اسکر و کرد لوی ولاتی هنه تشتکی ناوی وی کرد لسوری ده 1004 ده لدولتا ترگوت اوزال د نوتو یکی د گوت کرد هنل وی ولاتی هانه انستوتیا کردی استانبول د سال نوتو یکی د نوتی دوی قناغه هانه د آبابو روزنامه ولات و آزادیا ولات دوی قناغه د آبابو özgür gündem و özgür ülke و özgür nizanım çev افهمو özgür هانه دیسا د قناغه سال نوتو یکی د پارتیه و سیاسی هبو وند چون پارلمانتوی د سالا ده 1015 بود ده 1016 بود 8 پارلمانتر و شاند پارلمانتویا ترکی نوت و نه بلدیه ده دستی کرداده بود انستوتیا کردی لستانبول جی هبو لآمده جی هبو اف همو تشت دسکفت بون لسوری تشتک تنه بون تفلی ولوجی تفلی اف قرکرنا سیاسی قرکرنا چاندهی قرکرنا نظام چه لسوری هبو ل آپود حمبیزا رژیم حافظ اسد رژیم بعث دبو جا وجداني وقبول كذا مسألة هاني وين أنا شرع AKP دكن بكن أجيب ورا شرع دولتها ترك بكن أجيب ورا لدولتها ترك و AKP قناغا خويا هاري لاواز هاري نباش جه رژیم سوری و جه رژیم ایرانی چیتره که هر دو رژیم جی حواله پککینه پچکی ولو بهور بینی به بهنکی فره به مجی به اخلاق به منطق مسئله دین سر ماسه و بفیفین جبو که ون ناز بکن ون چت خیره خودی دنه ون کردین با کرد چت خیره خودی براستی از دی بیجم مدید خورتو کچین کرد کامل امل ویدیو کی تماشا بکن امل برچه یکی بچوک اما تماشا بکن
ودید کچو خورتین کرد لکولانا لکافیا ل گووند و دیلانی دکن بو کردی دسترین نه پلیس تی نیزی نابرا مو پلیس لکیله کاما بو ایشی خونه دانی جه تب کردی بو بستری گووند بکه تو خال عرضه خود چی بکه کسک نهات کسی نگرد روژه کد از 4 روژه داویل العامدی ما عینی ویل تاطوانه میجدید لمردینی جی ولو لێک وەختێت وەرە بیژی سەرۆک ئاپۆ بژی پەقەقە و نزانم چێ مەسەن پۆلیس وەرەتە بگرە سلۆغان و درشما و چیرۆک میرۆکێ ولۆ ئێ ئاپۆچیا بێژەوەی پۆلیس وەرەتە بگرە لێتت سینۆرێ خۆ دەبوو حەدێ خۆ دەبوو سترانێ خۆی کوردی بێژە کەس نزیکی تە نابێ AKP کیان ساڵێ دەبوو TRT 6 تەلەڤیزیۆنا bi zimanê Kurdî erê rêklama PKK çê dike û biborin rêklama AKP û dewleta Tirk dike dike lê bi zimanê Kurdî xweziya ji mala Xwedê re yê wekî TRT 6 li Şamê hebana tin ne ew jî bi dest me nediket ne rojnameyekî wek xelkê li Sûrî çi hebû ne enstîtûyekî Kurdî wek xelkê tune di nava zankoya Şamê a Helebê de beşê zimanê Kurdî kurdolojî tune ya li Tirkiyê beşê zimanê Kurdî û kurdolojî li zanîngeha Mêrdînê û belkî li deverê din jî heye hûn di xêra Xwedê de ne ev destkeftê hanê hemû kengî we bi dest xist ji salên damezrînerê wê Turgut Özal bû lê divê merevê jî bêj yanî di dema AKP de li Bakurê Kurdistanê gelek rihetî çêbû gelek başî çêbû gelek xweşîk çêbû min pirsî ji xelkê lenet li wê roja hanê dikirin ku çîroka xendek mendeka lenet şofêrê teksiya ê di kafeya de dişuxulin ê di rêstoranta dişuxulin behsa wê dem qonaxa ku Cemîl Bayik û Sirî Süreyya Înder û Mîtê biryara kolandina xendeka û şerê xendeka û gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê lenet li wê rojê dikin dengê min diçi PKK û dengê min diçi Raya Giştiya Gelê Kurd lenet ê nas dikin biryar akiyê ji mir digot şofêra taksiyê digot di bin masê de koalîsyonekî PKK û dewleta Tirk a kûr heye em vê dizanin em vê îdiyên pê em digotin çima nabêjin û çima dengê xwe ew nakin got em dengê xwe didin hedefê ê hûn dengê xwe din vê koalîsyona hanê ê got alternatîv tune ê alternatîv ne mît dihêlin ne a PKK dihêlin kî kar here ana here rêxistinekî li Amedê çê bike û behsa doza Kurd tenêdî PKK êrişî wê kir ne dihêlin rojnameyekî wek xelkê dervayî xeta PKK çê bibe ne dihêlin komeleyekî hema destê xwe datînin ser tişta li ser saziya li hemû tişt bin kontrola PKK de be pena Kurd a ku ez endamê wê bûm PKK destê xwe danî ser wê jî ja hene vê ku tirşikçî û ev ê zirnekçî û daxûçî ev ê ku di nava nivîskar û siyasetmedarê Kurd ev ê ku ji dixwazin xwîna xwe bi PKK şîrîn bikin çavê xwe ji vê mesela hanê digirin û dizanin nerazînî jî lê li çepka dixin ne ji tirsa hinek ji tirsa hinek jî ji pîstî ji bêwîcdanî û ji bêexlaqî û ji erzanî wilo rehet meselê jî difroşin PKK û dihêlin PKK bi vî gelê hanê bikir û bifroş bi vê doza hanê bikir û bifroş rehet û nexwedî helwestekî rexneyîn rewşenbîrî exlaqî kurdewarî nexwedî helwestekî wilo ne helwesta bijî helwesta kî ji wer got bijî ji ev cemaeta PKK û her dijî dez we bibînim yanî ne dikevin nava şera jî wilo ji dûr de û pesnê vê çîroka hanê dikin û di vê xapandina hanê vê xapandin leşmeya hanê de û di vê xapoçîtiya hanê de berdewam bikin de berdewam bikin bi rastî ev atmosfêra li Bakurê Kurdistanê heyî bingeha nerazîbûyînekî li hemberî PKK û li hemberî HDP heye PKK navê çawa bike wê dîsa hinek şermera çê bike û şehîd
و برخودان و دشمن داگر کر و رژیما داکرگر و خوین رژیای هوال و چناوت رخنه بکه او تشنين بفيرنجي هاني بعاطفة في قليهان بهستي وي بليز ودي سافي قليهاني ولو تيك خوا شيرين خوا خاپاندن و دروين PKK كو كردستان و جو رزگاريا كردستان و نظامج انا لسر جارجانا لسر تويتر و لسر سوشيال ميديا شمرد بيجن يكي شمرد كو بمليونا تو حقارتي لهمبري آپودك بمليونا قلب آپو رأيه كروحي خولي سر آپو حقارتي لقلي كردك آپو دقود قلي كرد سوري تنا آپو دقود كردستان لسوري تنا آپو دبيجي كمال آتاتورك ندج من قلي كرد ما أبنى حقارة بشيخ سعيد أبنى حقارة القلي كرد السوري أبنى حقارة الجيروك وجغرافيا ونتويا قلي كرد تم ما في قلي كرد بيجي والله شارع سريع هاي خوش خولي سريع ديمقراطيك ما أبنى حقارة بقلي كرد ودوزا قلي كرد وما في قلي كرد وشهيدين كرد وكردستان ودنافا دناف اف شهيدين كدنافا PKK ده أبنى حمو حقارة آپودك و PKK جيل شاب كاد خود بي آپوش خو زماني وي بلو يعني دفي نباقش بو برام افكر الفيديوي وي كيفن گوتنا هری خوش راحت شیرین جم آپو شرفسز و کر و یکی خبرو کی بو یکی گندی بو گندی اویا چوا بو سروکی وی پارتیانه ون چوا بچ حقی وی دکن سروکی گلی کرد کو حتی نه بو کردین زان خوشک بخو با آخوه آپو ولو بو دبجه مليونا بمليونا قلب يري اي باش مليونا قلب آپو ري اي دحقاتي وي بآكبه جير هي اگر تلگوری پیوانا مليونا بشه مليونين AKP و اردوغان جي آپو چترن بيترن ديمكي اردوغان راسته كي بيتر مليون لجمعي هبن آليگر و پشتگر ديمكي او راست يو بس اف بحانه خارومار و سستوبستو ونددن پیش و ريل پیش يا رخنه دگرن بمليونا يا ابراهيم تاتيسس جي بمليونا حسكري وشوبينري بي هنا يعني حشي حزولا يعني قحبك كي بورنوچي جي شوبينري وي هنا بمليونا وكي شوبينري بارتيين سياسي بس بحصا مليونا بكن نكن نبيجن والله آپو بمليونا حقارتي لآپودك كرتش حقارتي لآپودك از حموتش ببلغة رخنا لآپودك ولو PKK دكم لجمت بلغة هي بيجنا آپو ناخ ولو ناخذيه وبلغة خو اشكره بك اشتر بالروش بس بالديروق بالدتا بهورويني بحصا هلوست وكريارين PKK وهذا بي ونظام شدكم مجمرت بيجن اي بمليون اقل هي خولي سر بمليون دنگي خوددن دولت بخشليشي ما دولت بخشلي راسته بمليون دنگي خوددن كمال كلجدار اوغلو دناف روونجي ما كمال كلجدار اوغلو راسته بس بحصا بي مسألة هاني بمليون اقل لدورة AKP وبمليون اقل لدورة PKK وبمليون اقل لدورة CHP اف مليون هاني نبيوانن PKK حياة چه درجة خدمتا في قلي هاندك اف بيوانن حتى چه درجة آزادي و ديمقراسي ناوا في قلي هاني ده آوا كري و بنگه جيرداني اف بيوانن حتى چه درجة PKK ريزي دقر جنرينا آزاد جهل وستا آزاد شو قيسة تند به شو قيسة توش به شو قيسة يعني دواري رخنگيري ده جرام به اف بيوانا ديمقراسية و جواكا ايكولوجي و جواكا كومينال و جواكا راحت و جواكا نظام چه اف بيوان نمليون وش مربيجن بمليون نظام آلي جري فلان كس هيون بحثا مليون نكن جبركون بحثا مليون هذاك وني كفر الشوكا خبخن والسري خدخن والبشتا خدخن جبر مليون خلكيش ايوه بيترن مليون AKP و CHP ايوه بيترن ها اگر عمل گوري مليون باش ديمك يلس او السراسيين ون حقن نبيجن تشني دن بيجن والله بمليونات حقارتي آپو دف دافيت
قوتنين ودجون وتشيرا لهمبري رحمتية ملا مصطفى برزاني وشتروكا كي كردو مليون عسكري هي حتى أنا لما ديابك كي بنرن لما ديابك كي بشوبينن وبنرن روشتنا حقارتي وإهانة وقوتني بيس مسعود برزاني دكن أوجي سروكا كي كرداوي بمليون عسكري وآلي وبشت هنا بحسها مليون نكن جبركم خب بيدي شنو خل ريل البيشيا خطان دكن بحسها تشنيدن بكن يعني دفير روشا هاني يعني مجار برنك أزل سروان باخذهم وزي باخذهم خلق بخلق متشديتي لباكوري كردستاني أزي باخذهم حياة شي درجة هيك أف جفاك هاني إيشان أف جفاك هاني تارو ماركر هيك د سالين نوتو ددوان نوتو سيا نوتو چارا دبستانا دشوتان امام حسین دبستانا دکش درفان وشي بهانه اموي چاغي زارو بون پچو كون ما كادري پكي كيش مرتبط ولا وانا زمان تركي بلافتكن وانا كماليس مي بلافتكن داويا داوي مديد كو سروك آپو بكردي نزان بخوين بنفسينه جميل بايك ودوران كالكان بكردي نزان بخوين بنفسينه دبستانا هري خرد وهري باش كو خزمتا زمان تركي كريو پكي ev Kurdê me yê Rojhiva Kurdê me yê Rojhilat û Başûrê Kurdistanê dikevin nava pekekê 6 meh bere salekî dibin bilbil bi zimanê Tirkî ji Tirka xweştir hînî zimanê Tirkî dibin bere hînî zimanê Kurdî bibin nabin di nava pekekê de zimanê dayîkê zimanê Tirkî ye zimanê Kurdî zimanê Qewraş e zimanê Jimbavê zimanê zanim çi di nava pekekê ای باش بري من تقولوا أقوى عسكرية زماني تركي تشما ما مستين زماني دبستان تركات درافاند كسين سيفيل نعسكر توان درافاند وتوان دكشت تشما دبستان شوتان اف جنايات لدجي مروباتية اف جنايات شرها اف ترور بركة سجناء نبيجي كاري بكيكي دي كردوان قنا غيراني دي يديشي دفرين سيفيل وكسين سيفيل تبكش اف ترور ev cinayetin cinayetin dişi mirovatiye yani hemû dere û xapandinê ku PKK digot evî milletê hanê jî reben feqîr bawer dikin em li dijî NATO ne em şerê NATO dikin û em li Gladio û girtina min NATO û Gladio û nizam çi û filan filan dawî me dît ku tunelên di navbera Ergenekonê de û PKK de û ew otoban û otostradê dibin masê di navbera PKK û mîtê û dewleta Kurd vekiriye û çûn û hatin maşallah ji Xwedê re Mihemed Selawat pir Gladio û NATO deja apo dema ji Şamê hat qewutandin berê xwe da Yûnanistanê berê xwe da İtalya û her du jî endamê NATO ne her du jî endamê NATO ne û dibe ku bi çûna dewletekî din jî ku di şerê NATOyê çi dike kesek nayê hesab ji apo û ji PKK naxwaz a divê dema van çend salên dawî de kontaktên PKK Amerîka û kapîtalîzma modernîte û nizanim çi wê derkevin bla 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 biaxivin û çek û sîlah û pera ji Amerîka distenî dirêya Qesedê û Mesedê û Hesedê û Kerrafî û ev tiştik miştikê wanî ku li Rojavayê Kurdistanê ava kirine têkiliyê wanî bi Amerîka û bi kapîtalîzma modernîte û burjwazî û nizam çi êrê di şerê NATOyê çi dike ev derewê hanê hemû çin ji bo çi yanî hinek jî hene PKK bê ji cawa û xawa û nizanim çi xebera ji wan re bêde bêjin bravo çi qeys xweş diaxive bijî serok Apo bijî serok Cemîl Bayîk bijî serok Duran Kalkan PKK çi ji wan re bike li ber dilê wan şîr û şekirê û hingiv û qeymaxê gameşayî wilo wan hatî wilo nizam çi hatî serê wan wilo bi wan xweş e yanî PKK di odê razana xwe jî dibigirin
اي برافو قال لك باش بو هفال ساعتها خوش ببراستي شورش جريك ولا باريزي كي يقولوا من الدنيا ناديتي بمليون قال بشتي بك تشتك بك بفيرنجي لوان هاتي هناك نحمو هناك وهناك جي فقير ربنا خوينا وان كتينا مثلا يكي ابوشي ورجوان بش هفال براي تشهيد هفال خوشكات تشهيد هفال نزانم چه وخوينا شهيدا ونزانم چه هناك شي قوتن وسترانين بجي وبوطان واسمري واف فرو دروي هاني وفقيري قال ما كرد ولا باريزي ما يجي هو يعني ورقة بادن ودوي خواشيرين ده ناهلا كالسيارو ناهلا هما ترخنا بك وات جمرت بيجن تشج ميتي ستاند تخب چند خورش فروت ميتي اي خولي سروكتا 23 سال دبن پاراسنا ميتي دي ميت سروكتا پاريز تو پارتيا تا بوچيا دولت دولت ترك تيش پارتيا تا جهاد پير تاتی جمرت حساب جمرت بيج از چم كرد از بچم كردستان ایزال جی چوم سالا بیجو افولات منه سر ناوی آپو پککی و آکپه نهاتی تاپو کرن کس نکاره ری پیشیامه بگره از شما دچم ولاتی خواه وزیر اخنی پککی بکم کی تشتک ویلجه مهی برور بیجه آوا برسواته 1 2 3 4 ون خبره بیجن ون دجون و چیرا بیجن از صدقاتی و بیجم اشی کردم و فرهنگا منا چیرو دجونا جی هیه از دکارم هوشن گوسه نویسکاری لیکولینر این زارم هلبستوان تلفر به و هوشن گوسه کرد برسوان بدو از ددم وزي بدم از قبول ناكم كسكي يعني دبابج نامو سامو كرامت عامه لسر عمري مبل سر رحي مبجي ازي بدم ليس قبول ناكم يعني يقولوا في روشة ولو ترس والترور تنافا قلد كسنكار هره روشافا كسنكار هره باكوري كردستان الا ازنيج بكيكي بخوازنا از بچم و از ازنيج AKP جي ناخوازم از ازنيج PKK جي ناخوازم اف مافي منو كس نكار في مافي يعني جدست ما بقره كس دكارن رحي مش بسينن اللي نكارن مافي مو هالوسطا مش بسينن حتى مجاريدن ومجاري ما يفربن دخلكن بيش ده امي بحصة هناك تشني دنجي بكن حتى خلكن لبيش ياما لناو اخيرو بخوشيه ده بمين